Bacho me abrantie bi na ho no. Sort we. Ni abrantie bi ho. Awade mu an empratwe. Bacho mpratwe. Ya kasa de awura memesu. Memesu so ho so. Na kasem ni nyina na ehu kwapa de bebo hat me ba fefe. Aha. Bibia nu a ensu nyame ye. We su nkobo okro no. Odi akọwọ mu no wawo. Enye de bi nsi dani. Nya de nufu bebrebe. Wo hu bi da ne body se bokọ achie. Enkrafo friend Shabela nkwese. Ti kanukure chire o maame. O si oni be ma bi na wo ho. Wo hu da bayi. Bacho mo 2021. 2021. Na wo mfie sen. Na mo 15 years. 15. Eye den no de passem to when ka kire me. Bacho na o ye fie no okwan ho kakra na wo twem. Si na de asama am so tu kwam na ka kire me say bobe 8 obi fin to ba na maji obi fun dia frame. Ti o twem na me ka kire say brown patch o mfa wo fun ni mame fa frame mame ka na o si yo na me de ma no na. Ti ye ti wona edi nkomo na ge obi betwem. O twem ko na wasa ba na chi. So ba na chi no wankasa na brown sorry so wo ko. Mama smooth ba. So obusa brown di kan obusa me say my boyfriend na me see that be me ni boyfriend na na o je ni fun ye ko ba chan ana me see that be me ni boyfriend so o ka je me so ni boyfriend me ka say me ni boyfriend o so what na o je me number na me ni ma me kasa mam ka say ade asenti me ye de me nkwada na me see you ono ka che me say ada ko me mesra no na me say matin ti da bi mo ho na ofra me say me mesra no na me see you. So dan me busan say sister no twem ko ho no I was abobo say na de nkwan ketenkete na afam no wo de an wo say ni sister no Friday na ne bon komo na because sister ne ba na say o chene crown na me say the sister na de be asem o say ni sister no na oni na wie school na o ha obesa no be ye obesi no na be plan ne dem na me see you mate ana o ko no say am be sra na me simple achu te me be obesra me no me best round when you feel hono no o say o ka che me o ko to aduan o ma me ska ma me ko to aduan ne bai ana me di ti me di wie no ana asay dampa no so no odin say fam ma ewurama nyabotreu o ma me say wo ko baabi ebo 8 ya friend na wo je bra bi number de frɛ wo ma me sa da na ese bla ne no be ya adamfo eti da ben ne di ya fe ko da ne dem odin sa fefa wo ho Bacho edibe 2 weeks sansa na me kono edi 2 weeks na chese ba sa no ofre usi ho afon so Bacho ata na me wo fo ba na me fun na dum aha nchechire akoso ye no na ese wanya wo number 2 weeks time na ofre wo sebra na akoi tu ko na die ni si me ko na osma me se me koto dokono e wo ne fie ni nche ho no bla na akọ no ho no wono so e kana papa wanso endomi any fried rice dokono no so koto bla ena akoto dokono Bacho me koto ba e na yidi dokono nchinam Bacho ona ewurade ena akoto ba no udi ye na ye dey ti me ko no na didi we na eti wodi nkomma na so won ko ni girlfriend bia ho na mo san sa de sister na obetwem na da no ni betwem no de no sinya ne hwe no na dan fo ni na wie school ana mo sim to no okaja me so opemi ti ho na no ne me dare Honwa na no dai wako ransus say me ba Bacho mi yenu woman no edo prayer na airport there star be na o de no PSC kanu kura kire wo ma me ni wakura babro me de mi show isu ba bibia me busan totori why tutorials ne de ayefutu ama unua no ma da bi beba wako ransom yenu oje ni straight forward to in one and say wo ma ahome na akire wo sa bugu mu ma wo PSC acha wo ma ahome na akire se o de ma wo na sita be na wi ma no afrukutu ma no edu pre ma no airport ma no Ghana flag ana wuro ma sister o da ya na ufimu na o de ma no me ba
Basho first one mama down na second one mama kuntu. Wotoso nti oba wodage na kyerese ubu kama no na kyerese otachiri hwa bona obugumu na oni be madapen na wo virgin. Basho na awada na menye virgin. Na obi edika atimu ahoma PSC moto ya mode papa 15 years obi edika ati homenum. Yeah, abaya fefe. Breki. Asle kase. Chodi wie na ye de papa. Basho na me de wie na me ko fi. Woko ma sika fa frokai. Basho baby e no amudi ye no ana. Basho baby e tina ni baby amudi. Wa ketua. Wasre ye me basre ate. Fa bi yesede na so badwene adwenji kum sunsu. Abaya fefe anokoko ni kume. Na wasi wokoja wokwan masi ya kanao wenti mi amasika so chira fa tadi ere se modi nkrado kunti eno ane abrabo no to aso baba Basho me be fi no me nya me menso me man kan chem mam na ese bosome ne so ye no na kam ti man so man kan chem ti o ha na me kono ho sa ho na me konti da bi me kono ho no na era menya botre o mensese na ama no ubo na mane Obo boy na mani na wokono ho no kwa na osan woda na chese wo sumugu suma yo to aso baba ti da bi me kono ho ewo ni dem ho no me ko ho no na me ko na sister bi wo fie free girl no say girl no so ye adwuma wo kwa ho no free na ka che ne say e girl bi abadem ho no na ono so ka che me say amanfo ka che nza me ba ho bai on fa na ni hu nso won ji ntum ti da na me ko ho no mo no na ohun me no ono ko hu me kwa ne bo enfu na o ka se mo na me sempa atwa nti wana me ka yen sempa atwa me ko no see you na me pie kwa nti me pie kwa na ma te se one ge one kasa so wode mo na me de me koi ti me ba fie na sister ne to am we ni fe obuza me se Isaac ka che me se eni de be ne ono na me sempa atwa ye sini nwa ba no ono aso ono ka che me se ni nwa ba no na me si ane ono ase ye ne boy phone ne ti na me see you ma no ase fi ne kuma me pese me hu se one na ye den at nanti bi na ono so ka jem so de kan ko fa gi obi wo man tem one ne kuma omo ne ga ne de bom nya ago na mse matim ba cho me ne enye hwibu te me ko me bla ho by 2 weeks time na ma me hu se asa me masesa ona ode me ko pharmacy bi wo ho no ode me ko na pharmacy ni busa me de kan check na pharmacy ba ko na ka jem se enye bia enye nyinsen ti na maso ma adwini so se bia eye bia ti mam sa ko bebe fufuro na kwa check ye no na ese nyinse na ye ko macro bo ko macro ye ko na ye ko check na me ko doctor ni na se wanyina ni efin so odin se mi ma ya as na ka se anya 5 months ma me yi ti e ha na ye sa be efin na ko ka che ma me de to ma na danfo ba ko anim ana ko ka che no na one papa bi ka no ho na mo ko na mo de tu nanim omunde to no so watinti o wa na di be me maame kwaye wo be bia baaye no na wone na ni nwia wone no de ne to ne wan ne maame mo ka echu last month de ne to me ba no wone ko Dubai no de ne to ne ba ho no omo baaye no ono ka che me maame se maame so ka se ono kwa na tie oni anwia danfo bi nti ni na danfo no ne me de asa ne betu na nimu o ma ye nko no ho tie koye no na yeti wana okofa papa na me ma me da asam to anim so be kan ho ka che papa ne se o ma yenko yin nsen no ngu na woni ska e ho a wo wura wuku bonai se kotu anyin ade na nanse e be wie bia na fufuwe ya basui kasa erama ba jo ti papa na ma me da asam koto mo so ka che papa ne se o ma yenko yin nsen ngu na woni ska me wo de be hwe me ana ma me so se yin nsen na nyini 5 months pa de won nyungu ndi sabon nti ontunso ntuminye ti enwumre na boy no koy na de chinya na ga no so aba ho no be ka cha mama me se oye wono ne di kana boy no nyim na boy ne ma ne yugu wie ana boy no so ka cha me se na nya ne dia no ma ne yugu enti no ti o ma ne yugu wie ana ga ono se mi yungu na mi sha mi ko school na ma eye boy yo no nyim ne mpena e ba wo se ko yinyin se ne tugu na wusa yo na we ye den ana mama ka so nsori nko na ontumi nye sa ade no te osori ko ye na ye sa ko pharmacy wo sa ye ko
hospital msa kocha scam na say 5 months na na was a hospital na yeko na o say o mbetimi ayi 8 months ko mbetimi ayi ama mama ko na mam si da bi wonye na bro ne so wate ti pansu ye bi o mse boso me ngotwekure be yi e mo hospital kuro di o mitimi ko gina court o metu nyi say 8 months na ma yo nyame no mo bo afo timba jo ho na be bia na yetenso na yetam nso na yetu kwotena abakomedi nte kwotena ho no mo kwotena he abakomedi ebu akwa abakomedi na yekwotena ho no me ba hospital bi ho mama Henry si describe nso me wa kwoto edu ma kwoto bu akwa nurse fona na ase bia ma me na me friend na no ama mi ska ka na me dia asoso au Rama so ho so jaisu no na hye ho so na kasa wate emlanti amaba mo ha nkrofo mama ayoa eye de pe koton krado ko agi mo kwaje hyeto e de akotu akoda foforo de na ba wiase hele na mai wani afim yabode ewura ena ye de oba pa Zimbajo tama me kwotena abakomedi no na o ma miska ko hospital so na nsu ebu akwa ma me na okọ echima ba na ma me ato adwana ba na yedi semuni mo mani tissue mame ampoku amani tissue anti rama peponim na nya botere na kasem no na ye hunu kwan a hwa abona no ye de be fa so no be ha ne ba ni wanya akwan ade ho ni ete won no na o kasa afo ni to da na wo ko ye no ni je amoje ye no na fefe mo kasa aha no beboa ama umura o tutorial ya o de ma menu jimba cho adana o discan be ma me de ko hospital mu o ma me 1 million te me de ko anso na ma me bi kan bo am kokora nurse for na e bo am kakra na matum ma ye na ma be ti me ba ye no ho am friend say bia me ko hospitals we niska e bo akwa me ta ma ya say ti mi pa ho kran sa na bia o diska na ma me say bia me fa nko e bo ha 30 cedi no de ma me na me de ko so kra bo ndro kwa me to kran so na me sa de abafie ti me ba wonu na ma me de tu na nim say o niska say nti no toto me ba no hu no kakala ma me no to samena o to kin so ba mi nu ana oto samna already be edware no so oto no so box ketu ane ba ako we na branti nko o bon ho modern e bi ni ho ye ana oto mada you no so ba ana so ba ako na se me ba menyem no mam list bi se me nko toto no so hospital list no ana toto mam te me wo so no sa be yi me fe hospital oh ne so wa ya de bona na se die na si ewura de me say on sha akwa ni bi me so me go school because we got na akra ni shemechi na me de ne ko na chese wo nyimu ye no na wo school na me but wo wie no wanyai na me jai ba wan ya so na me ko ye wa ya de PSA na ni abrin tu do ba ni shis e kire ko school ben your school this nyami shira wom yen how that be o classmate for no so mo shira wa no mo nyojo that be oh nyami shira wom wate school ben what's your first school is saying great scholars amo of he amo ebu akwa nzu two jina say from 3 SS3 JHS impo 3 two betro August ah me ba fe nya me be he wate why ya de teacher for am wo ye boma baso o classmate for mo ni abie wo ma ya de two kwa oba hwiachi na de net class hey kwabena friend is as kibona na ese akra na nya sei 1.5 hwema Dabi. Na na mo so o se akola no nyane ba. Afere de opeso oka no. O this kan ma me ole eponim. Ano me ka je nsa me kosko akwa ne hyemeche mi ntumi kosko ka mi ntumi nsu ade. Timi so no da hwa akwa na me so mi nko mi sko no o ka je ne kwa che no de ma me 1.6 me ko admission nkwa no so he. Ana me friend ka je nsa o do ma me bi nka wona ka me fa nko. O ka je me so ntumi nhwa akwa ne bi me fa me mfre ni bi. No se akra ne nyane ba. Na ewura
emra one bonadi ko wo mu no na obi nso medical no boy ni giant sana me ba be fa won wo be fa bona no na chese wa giant me mu atwe ana be 3 months sana me na chese mu da mu turododo a bibia da mu turododo na wabubu nsa ama na wabubu nsa ma emu da mu firi to ya hwe na won hwe no ntin wo bo apa ese wo akura no nyene ba IBJ mun Isaac bonana ma yedi kan frɛ no yeso o se ni sekutade bra Isaac hweyi ye wutumi mema obi papa you went to say me life on say ewramo oye adwuma we oye adwuma wo duchu mo yi na dinti say de minim adwuma kro o wie ye wati mo kwama wa could wadi awurama wo ye wasa akwa fi mu ama no pie empressai ba ko be peme ba ne yiri ya wo gina wo so ana o si tuanyin segu no wo kwa wo no ohun no ade pira wo a ka ba ne dai wo de wo kwa hin no wo kwa dai ne dai mo ana hotel mo kwa ya no we ya shoma wo ma me dem ena afra ne mo no ba soro me ewurade azeki bona o fra ne ma me na boy ye kran wo dodo mo amunim Isaac bona ewa bua kwa ewurama bra no be so boss abua kwa boaso efie di be ne ye de frɛ no Ike wo ma mi ohini ni na me fra Sompa TV so Ike me srew ewurama ni suku ensai beje wo pone kotu de nursery scratch nso a na kra ni nya kwankɔ ni suku yanya no yesi wo kan bibi kakra mo ma yentie ti se pe rama osan no koda ye no na anyemo ya antika be kasen adana mo ma mi no mu sei moto ya mode esibe gas firi hoko amenyuna me morning or what let's say na me anu na say boko bacho Isaac Bonani e bacho de bia bacho say e bacho ayo daddy okay your friend minister make us free Sompa TV Sompa FM Kumasi e bacho ni me wo ma me nya na me fro ai okay me yeah sir okay yes juma odia no frɛ no a say ya na Isaac Bona ye to nkrabo pa se ne ya yeti show isu mi yente wonka kopem se ye bepon na de ye be chida china